वेलफेयर यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 पर या व्हाट्सएप नंबर 88000001 Kadang karbilan makan kecing honarat anak ini 20 Oktober itu PARLIN PARLO premier show on Galaxy Hall digital lapang kecing po masih pen mang karbiang mo to kan udah kali edge panci itu murilo dan karbiang mo ngarat kan tuh kami tak lapang salam marjan kecing on dan penang lagi dunci lapang swimming hello Kalau PARLIN PARLO long tenangan syuting kita PARLIN PARLO dulu non film nung PARLIN PARLO teglong konal itu si atau boy pansa lapang salam marjan nakilang kian siap pansi juni thank you wow aku derang sanggup tuh alang litung tenang anang support tuh cepat duk dulu lapang all team itu PARLIN PARLO long team tuh anak pansa ningkan sambilin kan anang cepat duk telepon ningkan sampai kadang pas ya ahok lo lasi nilihin benta seorang do karbi arat doan mati karbi lam kanadan cingwan arat doan man tuning ro pero nali tumhan panong si nili tum PARLIN PARLO pula so alam kanadan nang tun pia lo laso athang long nang tum ingnek mi meta thekunong ji pen action ta me dolo comedy dolo thrill dolo an kontan tumhan kado ko ingredients ta do elo nang tun pamilo ko bo pachumi senji masih boli lo lasi anam tum kado ko kita Jumi nak pidun fokus kilo pen pro tenang itu madung ngarai festival lo kanan itu mazon tin festival lo pustame nan itu labang solam kanadan nan nang konik nong masih kado we solam dora panta solam kanadan kelang pendil tuhan kang hon nang pidun Jumi nang pidun masih cedi atau kadang lo solam dora dan kan voting jil satu dan kan tamis militum cepat cepat pen lapen pakai hai Bijoy sar ada direction pen militum PARLIN PARLO public petang kan lo lasi pena pen lo te 21 tarik kau lasi pen pena lo te release po lasi tarik kau ada toksian 27 an doji lasi di fu Galaxy Hall long militum kadu ka beta MC ni ngarong bohong pen bang pendak ali recam nang pidi pansi nang sita untuk pusin ning thino lapen dak dak kali KPK hawalong sa tabi PARLIN PARLO pala marjan peklan kon mo penapen lote lasi chuning rilo kadu kawe tumhan sa tabi karbi alam marjan kan susi pating thuna nangching hon kan matha si nalitum dak kadang paling tumpuk si niling silo guna to lasi kadu we anta kelang kadu we cerat itu pasti chuning res ngato Oh, kadang karbi on live kelang ratun dono. Ahok lo ilitum catching honai ning ke cethenai sir Bijoy Lekthe ilitum kadu ilitum ta alang lipan alang lelun karju si ilitum kadu ilitum ta penangan ning ceparong penangan alang lelun ji pencil ilitum entertainment lo. Lasi alang li ahin pen labang so direction labang so PARLIN PARLO lamar jana long mini galaxy madela wisal labang so shopping mall long si labang so lamar jan premier so pini bang bimon lo. Cikro joni jon thom so se labang so lamar jan shooting kon lo. Penangan kisun ke boy dolo tangka maha kaduri pencing lo lapen adi sangbong kace tonti lapuson location tomon arwi pencing lo PARLIN PARLO kuala marjan mase haga ka PARLIN PARLO la bastame penangan cepaduk cepalak pen kadung we ceriti pen cepaduk pen ngalang so lamarjan non ingdeng hongke ga isi lamang so karbi journal festival hosi lamang so lamarjan release pon po na pini bang premier solo lada kasi kadu we selando rat atum hanas same labang so lamarjan ilitum kelang dun mane ilitum ke support lo kasi labang so lamarjan na please na support dun ha team PARLIN PARLO ahin pen kasi ang song views kami ni na paklapon po
Parlin Parlo alam fisik. I believe that in this materialistic world, tamne akai si kai kirla pena pot. I believe under the creative ideas of Mr. Bijoy Lekthe, okay, I always consider him as one of the most creative artists in Karbi Anglong, and I truly believe that laso Parlin Parlo pula banga ahok ahak kupima non lom 21st century long kupima Parlin Parlo etiti lapen lasong bong pen ilitum thesis antithesis lapen synthesis akimit dulu te kaino do po lasong bong pen itu akimi bang kuping son that constructive ideas do you believe lo lasi. I wish all the very best to all the team Parlin Parlo, and I would also like to thank Sir Ram Teron, the producer of the movie. Laso long alang li kitumi howe tumhan alang li lason platform pidun kecerap pidun po alang li panda churolo. Thank you so much. Now come. Kelang lo, alang di timur puning kita, mirta niya kalau, film bang, lang ni sen hila pen, panu si atas man, film bang kapan tu pun tu teke panili ta, baru itu kursi, kenya lo. आपको क्या लग लीडर टीच लो कैसा लग रहा है आपको यहाँ के एक्सपीरियंस आपका ही मूवी आप खुद देख रहे हैं तो हाउ इट्स फील टू बी लाइक इन द सिनेमा हॉल Always the same, since childhood yeah, I've given the best part of this movie. okay Finally, it's happening today. We are going to So you are excited? Yeah, premiere the show. So thank you so much to Sir Bijoy Lekthe for giving me this opportunity to work with him. Okay. It was so thrilled working with him throughout the journey. Yeah. okay बहुत खुश है खुद में भी हो अच्छा বিয়া পাই লাভ নাই কিন্তু ফিল্মৰ কাহিনীটো মই ক'ব নোৱাৰো চোৱাৰ পিছত হে কম নাই ক'ব নোৱাৰো কাক থ্যাঙ্কস দিব পাৰ্লিন পাৰ্লৰ বিষয়ে থেংকছটো মই কি ক'ম আমাৰ পাৰ্লিন পাৰ্লো টিমক যিমানটো আছে চবক থেংকছ মোৰ চাইডৰ পৰা okay thank you Yarbi mate asap so kisung boy ambong pen dilitum tim ayun pen an bori pen dilihan dilitum non premier apa lagi kamu kok dilitum kopai gitu pen nanti tahun apot pusta dilitum kopai meeting cuma kalau la sinon por ni pen pini labang solam kanarjan itu kelang nong cengji pan pini labang solam kanarjan dilitum pan nang kapang pubi ponji aphan dilitum alwi sapi kacupado lasi dilitum kacing honai anjir sangpi sabina teon pi akai pi arang di fansi pangku kon bola si info kon perang dilitum dilitum producer Parlin Parlo langkan arjan producer sar Ramson Teron arang di fansi arang di fan manpeng gedo kargia open kacu ponji fansi di sini ডাঙলে ফাদে laben pusor kopai bebe ilitum lamkan arjan van ardi nai pidum ilitum akhai amo album ilitum kating online Karbi Student Association kongchun nang mate secretary akhai sar George alali van pusta medak langfen akhirnya dengan segala pengalaman Karbi manten kita naik pohokan kaju ponji masih cuni itu. Bukti pada email
Lekthe sar pancuni ri point itum kacingona producer teron sar pan pustame karbi manpeng ke tenai pulpen karchu pancuna cuni ri director sir alang lifan pustame manpeng kiki pancuna cuni ri lo kelang alang lihat tahun nanti deh manteng dan kubuir si pada manteng ini kalau kita para orang ini simpen itu kecingon memang kande itu mana dia ini mantap dia seorang tenaga mantap itu Parlo kaciptong arat lapen as ladak a director as lapen sub team along secretary lapen president lapen actor lapen actress lapen singer lapen dak itu producer lapen ladak kaciptong katugawi atumapan am sitami la made la news atumapan do anapan sitami nilihin kan kardong kajilo kardong kaciptong arat lapen as ladak a director as lapen sub team along secretary lapen president lapen actor lapen actress lapen singer lapen dak gitu producer lapen ladak kaciptong katugawi atumapan am sitami la made la news atumapan do anapan sitami nilihin kan kardong kajilo kardong ini la bangso PARLIN PARLO ini na pangkulong apot nilihin pen curolo alang litum nilipan kupito aning nang cethene nilithang pen rap tekipin sitame alang litum nilipalaan aning nang cethe pot nilihin pen nilihin pen curolo la pen la so abangso aphilim la you tu balong sitame nilikit heklong sita ektom ni ngarong don pik aja ni ngarong pik ason anper alang li alang terang sangho alang lun kit hek ekdom mane la son hedi ning pilok pupok ekdom ning donojin la son anper alang li Bijoy Lekthe actor alang li aphan lili kelang long hala film do hala asami sa film hedi la bangso film alun hala asami sa alo so pen le nang ditum he ilun la solo ne dilio dai thadi rot pon pong ti la onani dang sida hedi in mini arjumi pik la tu son jom mani ining thi pik la tum la am su si ako aprang dang tulang la tum posi nilihin pen am so se ahir jumi ako mani ang song padam tuji pha nilihin pen ahir jumi arnam ahir jumi hang lo la pen nilita la son taksi tangga maha non iprang jong si tangka la an susi mani arnam nang pilo pulote la an susi kiciram tun tuji phan hodai tan alang lik tu malong sidolo aku nili ang pen la dak alang lik tum kaciram tun atum mani punang lo dote nini ngang lo kacin PARLIN PARLO ini na pangkulong apot nilihin pen curolo alang litum nilipan kupito aning nang cethene nilithang pen rap tekipin sitame alang litum nilipalaan aning nang cethe pot nilihin pen nilihin pen curolo la pen la so abangso aphilim la tu balong sitame nilikit heklong sita ektom ningarong don pik ejo ningarong pik ason anper alang li alang terang sangho alang lun kit hek ekdom mani la son hedi ning pilok pupok ekdom ning donojin la son anpen alang li Bijoy Lekthe actor alang li aphan nili kelang long hala film do hala asami sa film hedi la bangso film alun hala asami sa alo so pen le nang ditun he kilun la solo ne dilio dai thadi rot pon kong titila
còn là đam si đại đi yên với này arjume pick là tu son dùng mà này ining khi pick là tum là an susi aku aprang dam tu lak là tum posi nilihin pada an susi akhir jume aku mana ang song padam tujuh pan nilihin pada yang jume arnam yang jume hang lo là pen nilita là son thak thak si tangga maha non iprang dong si tangga là an susi mana arnam nang pilot mengerti là an susi kiciram tu tujuh pan hodai tan alang lik tu malong si dolo aku nili aku pen la dat alang lik tu kaciram tu natum mene punang lo dote ningang lo kacin so tepi ko napen si boisa dopok son te pitun dum dum ji wala son si mataka koen si tami nang litum pini la so kan pulo ko ningarong pik lo aku la an so se mu pen pacirui tu le thot lo mene la dat ang son kilo si tami dan so se ke tek don kere don dia pada na mil jumi pilo la si dilihin pen la e arna bahir jumi pen ini papaklan na aku la an so se ang song pada mang la si lam tip asi